Dave, Glenn, lunch break muna kayo. Ay, salamat kayo, ma'am. Thank you, ma'am. Tara, Dave. Kaunta, Dave. Una lang siguro, Glenn. Kay, nasa ko ito kason. Apa, gutumang. Una lang na, kaon sa to. Sige lang. Una lagi. Kay, importante lagi. Sure ba? Lagi. Sinara ko Apa sa ko? Hi, ako na pod ni imong Pinalangga. Dugay na sa kuha nakasuwat ni mo no kay kibaw na ka. Busy na po kayo ko. Ganahan masagog ka nga pina-traditional way sa pagsuwat atong pagstorya. Grabe, dugayan na nato nga nakita, no? Mingaw na kayo ko nimo. Pero sige lang, antuson lang ko ni para nato. At least in the future, arang-arang na sadta. Nya, di na ka mabalaka diha. Anyways, kumusta na ako sa mga tao diha ha? Love you, Pinalangga. Hi, Pinalangga. Mingaw na sad kaayo ko nimo. Sige lang good ug busy ka diha. Okay raman sad na ko umuhuwat sa imuhang mga suwat. Kay malipay raman sad ko tagabasa nako. Ay, sorry kaayo nga naintaon ka diha gaantos para namo. Ako sa diri padayon pud taon sa pagkayod. Unsa taon taman lagi, kailangan mangyud. Hopefully wala ka gakuwang sa pagpahuway diha. Timan ina ara ko diri nagpangga nimo. Ay, I love you, Pinalangga. Carbonara, ma'am. Is everything served? Okay, ma'am. Uy, Dave! Ma'am. 1 p.m. na, hindi ka pa nagla-lunch break? Ay, okay ra, ma'am. Nako, hindi. Pahinga ka para hindi ka mapuyat. Thank you, ma'am. Sige, sige. Hi, Pinalangga. Arang-arang yung taon mi this week kay medyo di kayo bugat ang trabahon. Kay gipunan man ang mga trabahante diri. Pero
mga trainees pali kasagaran so patayunon pag yun gyapon. Maayo na lang gani kay doble na sa taon ng manpower diri. Di na sa kayo may magkarakara ba sa mga orders. Pinalangga. Maskin naggan mi diri no. Nya, lingaw na kayo. Ay, patiyon na gyapon ko kamingaw nimo. Nya, di na yun ko makahuwat in taon makagakos balik nimo. Hello, Pinalangga. Maayo nuuna. Basig mas makahuway na kaana. Ayaw gyud og palkansi sa tulog. Kikibaw baya ka. Sleep is life. Dili gyud ko ganahan nga puros na lang katrabaho diha. Hay nako. Have time for yourself. Kay basig masubraan na sad ka, magkasakit na pug ka diha. Wala ra ba ko para magsilbi sa imuha kung magkasakit ka? Ay, please, ayaw pabaya sa imong kaugalingon. Love you always. Your Pinalangga. Ma'am. Excuse me, ma'am. Your bill. It's you again. Yes, ma'am. Hi, ma'am. You look like you've been very busy all day. Yes, very busy today. Oh, you keep the change, keep the change. Oh, no, it's okay, ma'am. It's okay, ma'am. No, thank you for your excellent service. Okay, thank you, ma'am. You're welcome. Ma'am, Ano yun? ay, wala ko mo ginagmay na ko nga savings para kita sa kosong pamilya ba. Plano ko na ko nga i-surprise sila good. Alam mo, Dave, you're such a hardworking person. Thank you, ma'am. You definitely deserve a break. Teka lang. Eto, you think enough na to para pangdagdag pamasahe mo? Ma'am, thank you kayo, ma'am. Maikog yung kayo ko ni mo, ma'am. Bayaran lang yung Nako, Dave, no need na. You deserve that because you're such a hardworking person. Reward ko yan sa'yo, okay? Keep Thank it, you, ma'am. keep it. Thank you kayo, mama. Siya, sige. Thank you, ma'am. Sige, ingat ka. Hi Pinalangga. Nakoy good news ni mo di ay. Nakatigom na gyud in taon kung saktong kwarta para makauli nako by next month. By the time madawat na nimo ang letter, please know nga naka-arrange na kog reservation para sa isa ka restaurant diha nga sure jud ko paborito kayo nimo. Dito ta sa Chocolate Chamber. Kita ta dito karong Saturday. Ay nala ko sugata sa airport taron. Lahos na ko dito para mga unta. My treat. See you soon, Pinalangga. Love you always.
Thank you, Lord. Sometimes we forget that love doesn't have to come in a romantic form. It can be in different forms, such as love for our friends, love for our passion, love for our work, love for ourselves, but most especially, love for our parents, because it is them who love us unconditionally. As the fifth commandment says, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Sometimes we are just so busy growing up that we forget that our parents are also growing old. So remember to always treasure your parents.